ukwatire enaba emebendera hantebe y'obunyeshengero kazahawa district ya Ntungamo namanyavayo Raburoko kuronda Karuru akutandikira umurika gwa Kagugu hamwe na Nyanga kandi bamwakiza kari n'amashemererwa. Vayo Raburoko hagumize mu murika gwa Nyarwanya atyo yazo munjenye hamwe na Kacere kandi uko abaraganisa ko barakuza kubaretera amashanyarazi amezi marungi hamwe no kutungura ibibwegese. Nija kubahumuriza noreba abatwatwa wire mamani ngo beremeze ibiti babire babi ino mukado wagambaha wa government nimbi wapi government bonire koko muhereza nibo bukozireki nibo bubi. Abanda barukuronda ubushagici ni Beatrice Rwachimaro kwatire bendera habwa MPO bwa Ruhama Main kandi ogu nawo kuronda ubushagici akutandikira muri kafunjo. Nabwecho mureke turwo mu ruzo aba bari kugenda nibagera ngo naba independent ngo bakariba burkanya bagenda barura bakanyiba ubwo nibarweto ruzo reka babagambire emwa bakorire nane bakwenda kubakorera rero musharemu irwaro ritu ya kafunjo nisha kosa mtenesho runo ndukushaka government ya movement kabajangu byena nindukozesa kureba ngurwaro ritu ya koraki yazombuteka nangwa ryageraho n'amateneti emebasi n'abakozi abantu becoka kibabagiye. Omuri Ntungamo municipality uwa Nupuro bahamya Godwin Magambo nawo bushagicara munaronde samano ubwo arukuraganisa okusya hiho buhereza naraganisa ebyemizano okubuta ahatoku umyaka nkebere ningagumu icyo nicyo kubanza. Icya kabiri nabaraganisa okugumana tuyija nkanye memba parliament wanyu okugumana intisa nimwe nishitamani nchika nimwe nimanye bikuru bakora kubi nebiko bakoraje nkabitwara nkahi omwizina ya tatini tonete mwana ryo mwerkwera mjengo amina. Ebintu biri mu government kiri hariho koso honje bwawe ningo bikode bwawe okureba mu government waje tahamunugo yakorera ibintu by'abantu bayo ebesheme gukora. Campaign za Karuru nizigumiza munende gito kwetorora district eje ya Ntungamo gasha kwa Elias Rutugusa.